Satu itu kambang ayaji pesan dari pusara saya di Putra Bakal. Dari dan kabar Bang Narji dan Ye menumpang di lagu Perus lagu pemanjang takana lo Pak Guru di Kota Baru ya. Mungkin alamat dia separuh ini cendol Deina tempat sampai kini Bisiko hati bulu Mangku kai bola Raso dape banganan Mai tangan Raso dape aji Mai tangan Rindu asari anak kandungan Talang sambil Allah ngabakuli bapairus Oe tanari Saman basari anak kandungan Manangguari tula olalai Pakai manantang Oe matungari Bagai manantang anak kandungan Oe matungari Lepado panene abang kandung mereka Wairu akan sedabang pairu ditambah saja Larui Petanga bala olalai Takana laku yo parangai Takana laku daite yo parangai yo Dari Bang Pairus Uni kate tanah bulai minta belia kandak belagu ninda ba induk kate nang kade bawa dong cuman bonusnya barang. Indana bakanda abakanda di bahari Allah kasandang diuda oe batangayo kalau la bonus sebelah oe kandu hatanya bapak iris babaca meragam apa laku bonus yo aduh bali muriate oe salamalamengo Oh deh. Abang pairu oenan katuju jando telantar abang oe kasado oenan abang kalain ada kanduang abang ada ulu banganati kini nanagain oe abang tulo mama Maaf pantun unitri sebenarnya jando terlantar sampai jam 3. Kalau itu yo kok. Satu kok. Sampai dia 2-3 sampai.
Iko ilang timbu aja tuh. Kami barampi jandu terlantar, oi kampenyo, nasurang alai balaki, oi pulang indah. Abang pair senayatan luang, itu salahnya oi abang. Kasih tak dorong anak kandung, abang mainan. Kasih tak dorong oi abang, abang mainan. Oh. Ku jujur ke dia, cuiku kaden nampak di kami dari bawah, indak kami ilak kami dosa yang seketik pemenanuni banyak. Bahasa terus. Biarlah banyak anak kandung paminan denai, woi sayang denai baki panggil, woi sajo malamku. Kadira to isan kandung, bila bangkalai putra batam, woi kata ulang anak kandung. Kan tadanga di kami dua. Ya, kami tanya urus kadele malam kini kan jadi sayang Sri pakai perus. Malam kini bapak ibu kadorong sayang, oi malam barisu aco itu, oi ba itu pulo. Biar di dalam putra batan, oi tangan orang anak kandung, na pokok dinai abang katujuju, na pokok dinai bapak ibu katujuju. No, Chayo. Naik uni sana bude saketik pesan dari Bang Perus ke begini dong cayu deh ya. Sekali ku bapak ibu rasa picayo, elo picayo lah sekali ku kabar kirenai. Kalau bapak ibu sabang pulang ke jandon anak kandung, nan ba maraca anak kandung, oi kudu pandai. Nan ba maraca anak kandung, oi kudu pandai. Terbayang di Bang Andi. Udah pandai dia mah apa Tapi siangnya betul ya. Nih, ndak tahu deh Perus jalan model Junan tadi dunia. Hati nyulakan. Wajar sedih lah Kak. Aku jalan bang Junan, baca doi. Kita lapian anak kandung, barang nagada. Wai nande dinai anak kandung, sedang katuju bang Pairus. Wai nan bang angkui pulo dengurang. Wai nan bang kui bang ite pulo dengurang.
Kalau lain model itu di tiket pasar Perus ke begini, tidak usah Jombang Man pulang betul, Jombang Perus pulang betul ya. Dia lah ya dari Papa Berlin. Virus na nakandurang denay kapulang o abang iti na nakandurang saking garamanan biyala ari na nakandurang di tangan nurang o abang napoko lain eda basilaw jok oy pagi kito bang virus pulang badu Bertiga. Abah kapai. Kalau di abah ke iyo virus pulang baduo jo sering ke panarta dapat ada cuman tiba di rumah aja suruhnya ke para anak ya dia akan nyola piara sebentar dulu ya ke sawah lebih dewa izin informasi virus jet abah itu para di panarta itu kali tak lawing coba kabarnya lah bakal pling-pling tanah sinar ya. Di rumah tentu iyo kapara di abang rindu nanakan ruang dangan ay nansaliru nanakan ruang bantu kainda nanakan ruang liwat tua sakti di iyo ay lalu Yalah. Ya, iya.